Nta minsi myinshi ishize ikinyamakuru Le Monde cyandikirwa mu Bufaransa gitangaje inkuru y'uko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa hamwe n'abaminisitiri 14 muri icyo gihugu byagaragaye ko bashobora kuba banekwa n'igihugu cya Maroc binyuze muri programu maneko izwi ku izina rya Pegasus. Pegasus ni programu maneko ishyirwa muri telefone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha operating system cyangwa ikoranabuhanga rya Android n'irya iOS rikoreshwa na telefone za iPhone. Iyo programu maneko ya Pegasus yinjirira amatelefone ngendanwa ya iPhone na Android. Iyo yinjiriye telefone, abakoresha iyo programu ari bo ba maneko bakaba bashobora kwiba ubutumwa bugufi bwoherezwa kuri iyo telefone n'ubwo yohereza amafoto ndetse n'ubutumwa bwoherezwa kuri email binyuze kuri iyo telefone. Iyo telefone yawe yinjiriwe na Pegasus ukagira umuntu uhamagara, abakoresha iyo programu maneko baba bashobora gufata amajwi na video byawe kuko mikro na kamera bya telefone yawe baba bashobora kubifungura wowe utabizi. Pegasus ahanini ikoreshwa na za leta z'ibihugu mu kuneka abo zikekaho kuba batavuga rumwe nazo. Ni ikoranabuhanga rihenze cyane kuko bivuga ko gukoresha iri koranabuhanga uneka abantu 10 bonyine bishobora gutwara saga miliyoni y'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Aho ni ku bantu 10 gusa. Iyi programu maneko yakozwe ni kompanyi NSO Group Technologies y'Abanya-Israeli. Ni kompanyi ifite icyicaro mu gace ka Herzliya kari mu majyaruguru y'umujyi wa Tel Aviv. Ikaba yarashinzwe mu mwaka wa 2010 ishinzwe n'abantu batatu, Nev Karmi, Omri Lavi na Chef Julio, ari naho hakomoka izina ryayo NSO Group Technologies kuko ari impine z'amazina atatu ya mbere yabo bayishinze. Programu ya Pegasus yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka wa 2016. Icyo gihe ikaba yarashoboraga gusoma ubutumwa bugufi bwa telefone yinjiyemo, kumva ibivugirwa kuri iyo telefone, gufata amagambo banga cyangwa passwords akoreshwa muri iyo telefone, kugaragaza aho iherereye, gufungura mikro na kamera kuri iyo telefone nyirayatabizi, ndetse no gufata amakuru ku zindi application zose zikoreshwa muri iyo telefone. Ihuriro mpuzamahanga ry'abanyamakuru bakora inkuru zicukumbuye mu mushinga waryo ryise Pegasus Project Revelations 2021, no kuvuga ibyahishuwe mu butasi ugenekereje mu Kinyarwanda, rigaragaza ko programu maneko ya Pegasus kuri ubu ishobora kwinjirira amoko yose ya vuba y'ikoranabuhanga cyangwa operating system ikoreshwa muri telefone za iPhone kugeza no kuri iOS 14 n'ibice bitandatu. Bivuze ko buri muntu wese utunze telefone ya iPhone ashobora kwinjirwa n'iyo programu maneko. Pegasus yaje ite? Ikora ite? Yinjira muri telefone bigenze gute? Ubundi kuki yitwa Pegasus? Bahaye ikaze mu kiganiro, nitwa Cyprien Gendahimana. Pegasus mu mateka y'Abagereki ni izina ry'ifarashi yari ifite amababa bakayifata nk'ikigirwamana. Iyo farashi ivugwa mu migani y'imihimbano y'ibintu bishobora kuba bitarabayeho, ibyo bita myth mu rurimi rw'Icyongereza. Iyo farashi y'umweru de ivugwaho kuba yarakomokaga ku kigirwamana cyitwaga Poseidon, kikaba imana y'inyanja, imihengeri, imitingito n'amafarashi. Mu myemerere y'Abagereki ba kera, iyo farashi yitwaga Pegasus yari ifite ububasha budasanzwe kubera ayo mababa yayihaga ubushobozi bwo kuguruka ndetse ikaba yahagarika imirabyo n'inkuba. Programu maneko turi kuvugaho none kuyita Pegasus byaturutse kuri iki kigirwamana cy'Abagereki. Abayikoze bari bafite igitekerezo cyo kuyiha ububasha nk'ubw'iyo farashi yagurukaga. Ibi babigezeho kuko iyo programu maneko ba nyirayo bayohereza mu buryo bw'ikoranabuhanga ikajya kwinjirira telefone y'umuntu bashaka kuneka. Pegasus yamenyekanye cyane bwa mbere mu mwaka wa 2016 nyuma y'uko igerageje kwinjirira telefone ya iPhone y'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ariko ntibikunde. Ibi byatumye hakorwa iperereza ryagaragaje amakuru menshi kuri iyi programu maneko, ubushobozi bwayo ndetse n'ibyuho biri mu mutekano w'ikoranabuhanga rikoreshwa na telefone biyifasha kwinjira muri telefone. Icyo gihe Pegasus yaravuzwe cyane mu itangazamakuru
bitewe n'uko byari ubwa mbere porogaramu nk'iyi yari yoherejwe muri telefone, ba nyiri iyo porogaramu bashaka kugenzura telefone ya iPhone nyirayo atabizi. Abantu bose siko bafite ibyago byo kuba bagabwaho igitero cya Pegasus, kuko bitewe n'inyungu runaka ikunze kwinjirira abantu bashobora kubangamira inyungu za leta zimwe na zimwe cyangwa abategetsi bakomeye. Muri abo harimo abanyamakuru, abanyapolitiki, abayobozi muri za guverinoma ndetse n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Kugira ngo Pegasus igere muri telefone yawe, nta kintu na kimwe gihambaye bisaba. Umuntu ushaka kukuneka asabwa kuba afite iyi porogaramu, ikindi akakwandikira ubutumwa bugufi cyangwa ubutumwa bwa email butanga link, icyo twakwita umuyoboro ukujyana ku rubuga rwa internet. Iyo ubwo butumwa bwoherejwe muri telefone yawe ugakanda kuri iyo link, ihita ifungura virus muri telefone yawe, ikinjirira ikoranabuhanga ryose cyangwa operating system ikoreshwa na telefone yawe mu buryo buzwi nka routing kuri telefone zikoresha ikoranabuhanga rya Android, cyangwa jailbreaking kuri telefone zikoresha ikoranabuhanga rya iOS. Ubusanzwe uburyo bwa routing kuri telefone za Android bukora ari uko nyirayo yabigizemo uruhare, kuko iyo link aba yoherejwe mu butumwa bugufi cyangwa bwa email. Iyo yikanzeho imusaba gushyira muri telefone ye izindi porogaramu yavanye mu bubiko butari Play Store, ubusanzwe ivanwaho porogaramu zikoreshwa muri telefone ya Android, cyangwa iyo link ikamusaba kongera gukoresha porogaramu cyangwa ubundi buryo bwose bw'ikoranabuhanga bwari bwarafunzwe n'uruganda rwakoze iyo telefone. Uburyo bwa jailbreaking bwo bushyirwa muri telefone n'ibindi bikoresho bya Apple bikoresha ikoranabuhanga rya iOS. Iyo nyiri telefone akanze kuri iyo link yoherejwe mu butumwa bugufi cyangwa bwa email, gukanda kuri iyo link gusa biba bitanze urufunguzo rwo kwinjiza muri telefone yawe porogaramu zitavuye mu bubiko bwa App Store, ubusanzwe buvanwaho porogaramu zikoreshwa muri telefone n'ibindi bikoresho bya Apple, cyangwa se bigatuma telefone ishobora gukoreshwa ku yindi miyoboro y'itumanaho, kandi ibi byose biba mu kanya nk'ako guhumbya nyiri iyo telefone atabizi. Uburyo bwinshi bwa jailbreaking busaba telefone kwihuza na mudasobwa igihe cyose ifunguye, aribyo bita tethered jailbreak. Uburyo bwa routing kuri Android na jailbreaking kuri iOS bwose buhagarika uburyo bw'umutekano butangwa n'ikoranabuhanga cyangwa operating system ikoreshwa muri telefone. Biba ari nko guhindura uburyo bw'umutekano w'iyo telefone, ariko bikajyana no kuyinjirira kode zimwe na zimwe zijyanye n'umutekano wa telefone zigahindurwa nyiri iyo telefone atabizi. Mu gihe ibi bikozwe hagamijwe kukuneka, iyo bakoherereje ubwo butumwa burimo link ya website yatumye bakwinjirira bamaze kwigarurira telefone yawe, baba bashobora kukohereza izindi porogaramu zituma babasha kubona amakuru yose ari muri telefone yawe ndetse n'imikorere yayo yose, kandi bigakorwa wowe nyiri telefone utabizi. Aha niho Pegasus yinjiriramo. Pegasus turimo kuyivuga ubu kubera amakuru y'ubutasi bukomeye bumaze igihe bukorwa ku banyapolitiki, abanyamakuru, impirimbanyi za politiki n'uburenganzira bwa muntu ndetse na za leta z'ibihugu bimwe na bimwe. Ubucukumbuzi bwakozwe n'ikinyamakuru The Post hamwe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga 16 bikorana nacyo bugaragaza ko hari ibimenyetso by'uko porogaramu zo kuneka zikoreshwa muri telefone ziri gukoreshwa na za guverinoma z'ibihugu hirya no hino ku isi mu kuneka abanyapolitike n'abandi bantu b'ibyamamare mu nzego zitandukanye. Muri nimero za telefone zisaga 500, abanyamakuru bakoze ubwo bucukumbuzi babonye abantu basaga 1000 bo mu bihugu 50 banekwa kuri ubu hifashishijwe porogaramu maneko ya Pegasus. Ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Pegasus yinjirira cyane abakoresha telefone n'ibindi bikoresho bya Apple kurusha abakoresha telefone za Android. Abakoresha telefone za Android nabo barinjirirwa, ariko ntibikunze kubaho kuko uburyo bwa routing bukoreshwa mu kuzinjirira twavuzeho budatanga icyizere 100% ko umuntu bashaka kuneka bahita bamubona. Ibi biterwa nuko nyiri telefone agira uruhare mu gufungurira amarembo Pegasus muri telefone ye, mu gihe kuri telefone za Apple ibyo byose byikora nyiri telefone atabizi. Hari ubundi buryo buvugwaho kuba nabwo bwifashishwa mu kohereza iyo porogaramu maneko muri telefone z'abantu hagamijwe kubaneka. Ba nyiri Pegasus bashobora guhimba nimero itabaho bakayifashisha baguhamagara kuri WhatsApp. Kuguhamagara gusa biba bihagije waba witabye cyangwa utitabye. Icyangombwa kuri bo nuko baba baguhamagaye ukabubaye umukandida mu bantu bashobora kunekwa. Muri nimero za telefoni 1000 nakubwiye byagaragaye ko zishobora kuba zinekwa hifashishijwe Pegasus. Harimo ya Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Perezida Barham Salih wa Iraq,
Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo hamwe n'abaminisitiri b'intebe b'ibihugu bya Pakistan, Misiri na Maroc. Abaharanira uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru, abategetsi, abanyapolitiki hamwe n'abaherwe bakomeye bo mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi nabo bari kuri urwo rutonde ibitangazamakuru byabashije kubona bikarushyira hanze bifatanyije n'ishyirahamwe Amnesty International. Ntibiramenyekana neza imibare nyayo y'amatelefone yinjiriwe na Pegasus. Kuri ubu ariko abayobozi b'ibihugu bya Hongrie, Israel na Algeria bo bakaba baramaze no gutangira iperereza ku bijyanye n'uburyo Pegasus yakoreshejwe kugira ngo barebe niba nta byaha byaba byarakozwe. Ikompanyi NSO Group Technologies yakoze porogaramu maneko ya Pegasus ivuga ko nta cyaha yakoze, ikavuga ko iyo porogaramu maneko yakozwe hagamijwe kuyifashisha mu kurwanya abakora iterabwoba n'ibindi byaha, kandi ngo ikaba ihabwa inzego za gisirikari, abashinzwe umutekano no kubahiriza amategeko hamwe n'inzego zishinzwe iperereza mu bihugu bidafite icyo bishinzwe mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Nubwo bimeze gutya ariko muri iyi myaka ya vuba iyi kompanyi NSO Group Technologies yashinjwe guha uburenganzira za leta zimwe na zimwe zikinjirira amatelefone y'inzirakarengane. Mu gihe Pegasus ikomeje gushyirwa mu majwi, ikompanyi NSO Group Technologies yayikoze ivuga ko icyo ikora ari uguha guverinoma zibifitiye uburenganzira ikoranabuhanga ryifashishwa mu kurwanya iterabwoba n'ibindi byaha. Mu kwezi kwa munani kwa 2020 ikinyamakuru Haaretz cyo muri Israel cyanditse ko ikompanyi NSO Group Technologies yagurishije porogaramu maneko ya Pegasus kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuri miliyoni z'amadolari y'Amerika zibarirwa mu magana. Hari hagamijwe kuneka abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru ndetse n'abanyapolitiki bo mu bihugu by'abakeba. Mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka kandi ikiganiro cy'ubucukumbuzi The Tip of the Iceberg gica kuri televiziyo ya Al Jazeera cyongeye kugaragaza uburyo porogaramu maneko ya Pegasus yinjiriye telefone z'abanyamakuru n'izindi mpirimbanyi, ndetse n'uburyo leta ya Israel ikoresha Pegasus mu kuneka ibihugu by'abanzi bayo ndetse n'ibikorana nayo. Ibi byahumiye ku mirari tariki 21 Nyakanga 2020 ubwo ibyahishuwe mu butasi byashyirwaga habona binyuze muri raporo y'umushinga wiswe Project Pegasus Revelations washyizwe habona n'ihuriro ry'abanyamakuru mpuzamahanga bakora inkuru zicukumbuye hamwe n'umuryango wa Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu. Iyi raporo yagaragaje ko Pegasus igikoreshwa cyane na za leta z'ibihugu mu kuneka ibindi bihugu cyangwa abanyapolitike n'abandi bantu bakomeye barimo abanyamakuru n'impirimbanyi mu nzego zitandukanye. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa nubwo nimero ye ya telefone igaragara muri nimero z'abantu 1000 bikekwa ko baba banekwa hifashishijwe Pegasus, ntago biramenyekana neza niba iyo porogaramu maneko yarashyizwe muri telefone ye. Igihugu cya Maroc nicyo gikekwaho kuneka Perezida Macron w'Ubufaransa kuko ikinyamakuru Le Monde cyo muri icyo gihugu kivuga ko inzego z'ubutasi za Maroc zatahuye telefone ya Macron yakoreshaga guhera mu mwaka wa 2017. Maroc kuri ubu ihakana ibi birego byose, ikanavuga ko itari umukiriya w'ikompanyi NSO Group Technologies ikora porogaramu ya Pegasus. Nubwo bimeze gutya ariko Perezida Emmanuel Macron yamaze guhindura nimero ndetse na telefone yakoreshaga, anategeka ko uburyo bwo gucunga amabanga y'umutekano w'igihugu mu Bufaransa buvugururwa. Ndabashimiye gukurikira iki kiganiro. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Dusubira ubutaha.